يقول رحمه الله تعالى الذهبي الله سبحانه وتعالى أمجري المهم أراكم زجرة الكبيرة الخامسة عشر إيشا هجي كورو كاتشمي نغتان قال الفرار من الزحف الفرار من الزحف كومونو يا هونغا إجيه تشوروغامبا كومونو يا هونغا إجيه تشوروغامبا قال رحمه الله تعالى إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة مريكو تجرى هنغاها وقرقوا الله سبحانه وتعالى شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أرى تبقلتي الفرار من الزحف من كبائر الذنوب ومنغوهونغا كمونسي urugamba agata bagenzi be ku rugamba agasubira inyuma kubera ubwoba cyangwa se kubera izindi mpamvu zitemewe n'Uislamu ibi biri mu cyaha gikuru yaqulu Allah jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayati al-anfal aya muri suratul anfal aya 16 tarajirati ya ayyuhalladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfa Allah subhanahu wa ta'ala ravugati yemwe beme igihe cyose muzahura n'intumwa ya Allah igihe cyose muzahura yemwe beme imana n'intumwa igihe cyose muzahura n'abahakanyi idha qabaltumul mushrikin igihe cyose muzahura n'abahakanyi n'ababangikanya mana fil qital mu ntambara mutaqaribina fala tanhazimu anhum muramenye ntimuzigere mwitesha agaciro ngo mwiyambure insinzi fala tuwalluhumul adbar musubira inyuma mubereka imigongo waman yuwallihim duburah الذهبي أرجلتي أراكم زجرتي ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أتي نوزا بيركم غونغو أغاهونغا كوروغامبا أكافا كوروغامبا غتابا إسلام وجنزيبه keretse abantu babiri bari bivuge muri no aya uwo nguwo faqad baa bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam uyu ngo azaba yikururiye uburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'ikicaro cye kizaba mu muriro wa jahannam wa bi'sa al-masir ndetse ni naryo herezo ribi umuntu ashobora kuba yagira abagaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala abantu bemereye guhunga abantu bemereye kwereka imigongo abahakanyi n'ababangikanya mana igihe bari ku rugamba b'abayisilamu n'aba babiri bavuzwe na aya aribo mutaharrifan liqital umuntu ashobora kuba yabikora cyangwa se abantu bashobora kuba babikora mu rwego rw'amayeri y'urugamba mu mayeri y'urugamba hari ubwo abantu bashobora gusubira inyuma kugira bereke umwanzi yuko batsinzwe ariko bashaka gukoresha amayeri yo kugira ngo bahite bamugwa gitumo bamushyire hagati nibarangiza murwanye uyu ni ubyemerewe kuba yatera umugongo igihe agambiriye amayeri y'urugamba au mutahayizan ila fi'a cyangwa se akaba ashaka kugira ngo yihuze nanone n'irindi tsinda ry'abayisilamu riri inyuma cyangwa se riri mu yindi mpande mu rundi ruhande rwari rwose rw'urugamba abantu bari kurwana akaba yagenda kugira ngo yihuze n'abandi bayisilamu aba ni bonyine bemerewe kwereka umugongo abatara bayisilamu ariko igihe abantu bari mu rugamba nawe wemerewe gusubira inyuma bagomba kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma qala rahimahullahu ta'ala الذهبي الله سبحانه وتعالى مجرير مهركم زجرتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه نقول حديث يتسكو أبي هريرة رضي الله عنه يرفزتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفزتي اجتنبوا السبع الموبقات نيرين دي بجاها بيرينوي بجوريكا قالوا وما هن يا رسول الله أبسانجرين يندوا بسنو إيمانا واتي نيبيه وإنهم إيمانا قال الشرك بالله نو إيمان رفقتي إشامبري نو كوبانجي يا الله سبحانه وتعالى والسحر نكروغا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نكويتشا أمون مزيزوسا وأكل الربا نكرج ربا وأكل مال اليتيم نكرج متونغو وينفوبجي والتولي يوم الزحف نغوهونغا كمونسي ورغامبا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات نغو سبيا umwemeramana kazi utarangwa n'icyaha cy'ubusambanyi ukamusebya ko yasambanye وعن ابن عباس رضي الله عنهما نرى حديث يترسك ابن عباس رضي الله عنهما قال يا رفزتي
لما نزلت ubwo umurongo wa Qur'ani wo muri suratul Anfal umurongo wa Qur'ani 65 wamanukaga ugira uti in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 muri mwe. Allah subhanahu wa ta'ala manuye Qur'ani ntagatifu, umwe mu mirongo ya Qur'ani ntagatifu aragira ati muri mwebwe nihaba harimo abantu 20 mubemeramana batinya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse banihangana, yaghlibu 200 abo bazatsinda abantu magana abiri. Bivuze ngo mu ntangiriro z'Ubuislamu umuntu umwe yagombaga kurwana n'abantu 20. ntago umuntu yabaga yemerewe guhunga ku rugamba igihe abahakanyi babaga bakubye abayisilamu inshuro 20. ntago byabaga byemewe kubahunga ku rugamba, ahubwo bategekwaga kurwana kugeza ku mwuka wabo wa nyuma. fakataba Allahu alaihim alla yafirra 20 min 200 kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye umurongo wa Qur'ani wundi muri suratul Anfal ukurikira uyu nguyu wa 66 agira ati al'ana khaffafa Allahu ankum. uyu munsi Allah subhanahu wa ta'ala araborohereje. uyu munsi Allah subhanahu wa ta'ala araborohereje. wa alima anna fikum da'fa, ndetse namenye yuko muri mwebwe harimo abanyantege nke. muri mwebwe harimo abanyantege nke kubera ko bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala. umuntu kurwana n'abantu 20 ntabwo biba byoroshye. umuntu umwe kurwana n'abantu 20 ntabwo byoroshye ku muntu. niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala amenye intege nke z'abantu, anamenye intege nke z'abemeramana, arangije araborohereza arababwira ati uyu munsi namenye intege nke zanyu, menya yuko muri mwebwe harimo abafite intege nke. fa in yakum minkum 100 sabira, bityo muri mwebwe nihaba harimo abantu 100 bihangana, yaghlibu 200 abo ngabo bazatsinda abantu 200. no kuvuga ngo abantu umuntu umwe azaba agomba kurwana n'abantu 2. wa in yakum minkum 1000, naho muri mwebwe nihaba harimo abantu 1000, yaghlibu 2000 biiznillah abo bazatsinda abantu 200 ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. kandi Allah subhanahu wa ta'ala ma'as sabirin, wallahu ma'as sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala ari kumwe n'abihangana. Allah subhanahu wa ta'ala abana n'abihangana. bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, intsinzi ya Allah subhanahu wa ta'ala haba mu rugamba no mu bintu ibyari byo byose ntabwo igera ku bantu kubera yuko ari benshi. nta nubwo abantu bivugwa ngo nuko ari benshi nibo bari mukuri, la, ahubwo abantu bari mukuri n'abari ku nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'abari ku murongo wa Qur'ani ntagatifu ndetse na sunna z'intumwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wa in qal, kabone nubwo baba ari bakeya, kabone nubwo baba atari bo benshi, ntabwo abantu bitwa ko bari kukuri kubera yuko ari benshi, ahubwo abantu bari kukuri usanga ari bo mubare mukeya, kuko abantu b'inkozi z'ibi kuri no si bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala nibo baruta kenshi, ni nabo bafite umubare mwinshi kuruta abantu bari ku nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. فكتب ألا يفر 100 من 200 bityo Allah subhanahu wa ta'ala ategeka ko abantu 100 batagomba guhunga abantu 200. abantu 100 batagomba guhunga abantu 200 bavuga ngo bagize ubwoba, kuko umuntu umwe agomba kwifasha abantu 2. يرويه هذا الحديث البخاري حديث يشروي البخاري رحمه الله تعالى مجتوجه. قال الشيخ عبد المحسن العباد البدري حفظه الله تعالى الله سبحانه وتعالى مجري ورجلة الفرار من الزحف guhunga kumunsi w'urugamba min al-kaba'iri, ibingibi biri mu byaha bikuru mu byaha bikuru mu dini ry'Islam. fakawunu al-insanu yafirru, kubera yuko bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, umuntu w'umuyisilamu kwifata gahunga ku rugamba ari kumwe n'abayisilamu bagenzi be, wa yuqtalu wa huwa fi hali firarihi, akicwa
ari guhunga akicwa yarari marahunga fa innahu yu'tabaru murtakiban hadhihi alkabira uyu nguyu yabarwa nk'umuntu waguye muri kino cyaha ndenga kamere wala yakunu shahida ndetse uyu muntu nta nubwo abona ibyihembo by'abantu bitwa abashuhada abantu bapfiriye ku rugamba rwa Allah subhanahu wa ta'ala baharanira inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala igihe yagiye ku rugamba yarangiza agahunga akicwa ari guhunga uyu ntabwo yitwa umuntu wapfiriye ku rugamba wala'alla fi hadhihi kifaya bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala ibi ngibi birahagije mu byo twibukiranye uyu munsi tuzakomeza biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ku munsi w'ejo n'icyaha gikuru cya gatandatu cya 16 ari cy'umwanditsi rahimahullahu ta'ala yise ghishul imam ar-ra'iyya wa dhulmihi lahum uburiganya umuyobozi ashobora gukorera abayobora ndetse no kubahuguza iki nicyo tuzakomeza ku munsi w'ejo nyagasani natugezeyo ولعل الله تعالى أعلى ولعل في هذه كفاية والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.